Ora bilengae, asbede que se cae makiro. Iyo ke lengae maki poda. Iyo lengae kasukur poda mengo midoho. Andora rawi makalai dengan kayak maki cafi. Ih, sesama perempuan kok nggak sensitif sih? Maki ade kudoho Oh, Sabuat kita lu na mikiro. Demelu ni lenga doho. Itu tema curhat ro. Gimana ya, butuh nggak ya? Ede daging sih, lah bukan kumi asam une ponta jangan kono une bede kesem. Ndake silenga doho na oke main hati si aka dosa uang. No. Diraco silenga. Biasa aja aus ipi ke hebo. Mabadala aris ngomi doho au lenga laan doho le. Mana ke kuando akan gue. Iyo. Bersensitif kan ang sebagai perempuan berbeda isi adengum. Ngawur jambe man tanda-tanda sia kami palawati pulong enak awe so adek we. Langsung karungga lalu patah sia kan. Maja adek ku sinahu kene ku karungga pandai ku hau adek ku. Emang si sapi lengae. Nope. Emansipasi dan emansipasi. Iya. Nahone aku ke domones di maulu lain nahusi. Bune kulora ka badola, bodo wati baden adeng gomi. Sira nuntu makin membuat sakit hati pedipe. Ini aku suka medika mau bikin akama ulah nami mencerita ke. Kombi bara fikin ala remi. Curhat. Curhat nih aina medika kubune jangan wipaki baina. Balas dendam ro banggahin nangkar kumi asam une foto jangan kandena rero. Cerita nih yang sudah terbukti dan dapat sertifikat dari lembaga curhat sebagai pendengar yang baik lengai. Nah oke ho ada kita aman yang sore kulaan si doho. Bau relenga. Di pinare merah kanan nausi. Ungkapkan cara anak isi hati nah. Oh, nabi adika gomil alenga. Mabau re. Sija pani. Terus bune tanggapan gomi. Nah udah ngokan tiriu sih warang tangga adek ta aman ya menciku aldi. Nuntun aman ya menciku aris sih. Na mire orcepekan nefe dari ko ire maja ka au sih ada. Nuntu si marombo mantiri mantantau konem beko satu ikan nilengan. Nuntu si mantirin hujatu hati tak aman yang coren lekel aan. Ya lenga maaf cerita na tatandang ko niya kandena rewati badek sih. Bisa palengai kadela lupa jodoh ke. Nah tapi karuwa we narinir ay ke. Tacurhat kento wali. Pala ay nanuntutan to wali. Toko na jangan tanah na subuhay. Tanah na subu katentu na nam sabak. Waur tanatun ti sura sebagai peluapan patangi tasori. Ala wali au di ipi kay ray oi. Bati wara macampa sampai sa awa sumpu. Sumpu na moti madawau ku kay mete. Wara si ade mawa orang ikan dutu. Coka tata maja inate. Ando dara katada isi ade ng todo. Pala wara humpa makahampa. Beto maita ari berhumpa. Wara sibe bati kone di sibi. Kaina na evan cukunaen. Mada makan giwa mada ita magaw. Paira bate kabaur beti. Paira iu kabaur ou. Pala ake kabaur eda isi ade. Ngina ka umam na humlaw rakagaan. Kani ku patuali. Sama japa arti naka. Emang kita matarima cinta kasih doa. Ku terima aku jalan 60%. 40% re tabe. Ako uma ko nanti ba ma. Ay na ko nanti hambulalo siare. Ano nun? Tunggu aku di penantian. Makadi ng pagkakasi na hanggang dyan. Kikasi, mabena, nahuke bati para tong terima. Nope. Anong gumiyaan, nagduwang ikan hore. Oh. So hore. Nakadali-dali jatek di atau takari. Bata-bata ka nga po sinay.
Masalah doa, masalah adeng. Masalah perasaan. Terus masalah awalian. Betul lah lo masalah komik ke poro pedimintu. Masalah fatari, masalah harga diri. Gahin ako or ka iyo. Laki ko talong to katama na kunday ke. Ede cara ratay ke batu-batuan day ke aing satu pelingan. Siapa? Makindah ke kabunik banahu. Na ada kala fatari. Di kabunik ba na hulon ho na di angin lo siya. Kapuna ke mana tolak lareni ke. Aku urusan hanya lalaren. Dewa jawara la atun rani. Alay iyo pala na hati yung tatam. Di kabunik masalah day ke. Lebih verifikot akang gumi. Selalu begitu ya sudah lah. Ede cara aku nak pilih ke rumah. Gomera uga to kesok sempor. Dayura habing hingkong. Laki ko tangin na apa man fatari. Isopan sa diatan say talor-talor di uman. Besok malam kita pergi berangkat bersama. Menuju keputusan cinta yang adil dan beradab. Oke lah kalau begitu. Meter dolar. Belum kuna sudah lalu. Assalamualaikum. Salam. Dapat jangan ya kumamay dohoy. Datang dengan tujuan masing-masing ke. Uni. Arfa Reni atun main taake para aman yang main aku kumamay ke. Iyo ra ngene sa perwali. Harus kenggor sinake lalon day. Right. Surain aku menang lahat unsa. So menitulat ko. Surain aku menang lare. Iyo mati ra cukup satu hati yang terluka. Iya. Berarti kebijaksanaan na antak di. Rasaan masama may sama kami taki ke. Anak daw kan efek mana lalo pa eh. Sampai sampai. Ipipen si Mai Kaya. Lain mo pakai pastian. Akhirnya Bisa terbuka juga. tentang apa? Tadi laki sih. Nah, ke barade bakal fatari. Begitu juga lah tuh. Bacora kung korimena nantoy di rabie. Nak muna siya ting gumiran. Boto-boto ko na ako kaya mani alamada warwarang si ate ko. So, eder. Amani ako lang to ah. Oh, Harusnya aku yang di sana dampingimu. Mada mawara ate di ita. kombi jodoh nah mau gumire. Nikah lah perang dua.